Halo teman-teman, unik ya, yuhu. Kali ini kita akan pergi ke taman bermain ondel-ondel teman-teman. Wow, di sini katanya banyak ondel-ondel sedang bermain perosotan teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, bener teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, itu ada sekumpulan ondel-ondel teman-teman. Wow, di tengahnya ada perosotan. Wow, ondel-ondelnya mengelilingi perosotan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, banyak banget teman-teman. Wow, ondel-ondelnya sedang bermain teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, keren banget teman-teman. Wow, wadaw, mantul. Wow, kalau begitu kita mulai teman-teman bermain bareng bersama ondel-ondel. Yuhu, mantul. Ayo teman-teman, kita bermain bareng. Wow, ini ondel-ondel wayang teman-teman. Kalau begitu kita mainkan teman-teman. Kita main bersama perosotan. Yuhu, mantul-mantul. Ayo ondel-ondel wayang, siap. 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul. Ondel-ondel wayangnya bermain perosotan teman-teman. Wow, itu ada kardus teman-teman. Yang sudah selesai main perosotan masuk ke dalam kardus teman-teman. Kalau begitu kita masukkan teman-teman ondel-ondel wayangnya, kita masukkan. Wow, mantul. Wow, ini ondel-ondel wayang lagi teman-teman. Kita main perosotan lagi teman-teman bersama ondel-ondel wayang. 1, 2, 3. Wow, mantul. Masukkan teman-teman ke dalam kardus. Wow, ini topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Topeng ondel-ondelnya dia juga mau main perosotan teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuhu, mantul. Ayo ondel-ondel, ayo topeng ondel-ondel. Kita main perosotan. Wow, mantul. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Yuhu. Wow, ini topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Kita main perosotan teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul. Topeng ondel-ondelnya juga main perosotan teman-teman. Masukkan ke dalam kardus. Mantul. Wow, ini ondel-ondelnya babenya dia juga mau main perosotan teman-teman. Yuhu, mantul. Kita main perosotan bersama-sama ondel-ondelnya teman-teman. Ondel-ondelnya siap. 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul. Ondel-ondelnya bermain perosotan teman-teman. Wow, kita masukkan ke dalam kardus. Mantul. Wow, ini ondel-ondel babenya juga mau main perosotan teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Mantul. Kita main perosotan teman-teman bersama ondel-ondel babe. Wow, mantul-mantul. Ondel-ondel babenya bermain perosotan teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Wow, ini ada ondel-ondel polisi teman-teman. Di sebelahnya ada kura-kura ninja. Kalau gitu ondel-ondel polisinya kita mainkan dulu teman. Main perosotan. Siap, 86. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Siap meluncur teman-teman. 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul. Ondel-ondel polisinya main perosotan teman-teman. Masukkan ke dalam kardus. Wow, ini boneka kura-kura ninja teman-teman. Dia juga mau main perosotan teman-teman. Gak mau kalah sama ondel-ondelnya. Yuhu, mantul. Ayo siap kura-kura ninja. 1, 2, 3. Wah, mantul teman-teman. Kura-kura ninjanya juga main perosotan teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Yuhu. Wow, ini ondel-ondel mini teman-teman, yang berwarna merah dan warna putih. Mantul. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Wow, kalau begitu kita main perosotan bareng teman-teman. Jadi sekaligus 2 teman-teman. Kamu berdua ya, ondel-ondel mini main perosotannya bareng-bareng. Oke, hitung 1, 2, 3. Wah, mantul-mantul. Wow, keren banget teman-teman. Wow, ondel-ondel mininya main perosotan bareng-bareng teman-teman. Yuhu,
Kita masukkan teman-teman ke dalam kardus. Wow, itu ada ayam teman-teman, induk ayam dan anak-anaknya. Wow, itu ondel-ondel mini lagi teman-teman. Mantul. Kita mainkan bareng lagi teman-teman, ondel-ondel mininya. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuhu, mantul. Kita main bareng teman-teman, berdua-duaan ondel-ondel mininya. 1, 2, 3, meluncur. Wow, 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 wow. Mantul-mantul. Mereka main perosotan berduaan teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Wow. Wah, ini tinggal induk ayam dan anak-anaknya teman-teman. Wow. Kalau begitu anak-anaknya dulu teman-teman. Kita main perosotan. Anak-anaknya main perosotannya balapan ya teman-teman nih. Berdua bertiga-tiga dia teman-teman. Kira-kira siapa yang menang teman-teman? Nah teman-teman, kita main perosotan bareng-bareng bersama anak ayamnya teman-teman. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Mantul, menangnya warna kuning teman-teman. Tadi yang duluan warna kuning juara 1. Wah, ini warna kuning menang teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Ini yang juara 2 teman-teman, yang berwarna biru. Kita masukkan ke dalam kardus. Wah, ini yang berwarna putih teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Wow, sudah habis yang anaknya. Tinggal induk ayamnya teman-teman. Dia juga mau main perosotan teman-teman. Wah, mantul. Ayo teman-teman, kita mulai perosotannya. Kita main teman-teman. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul. Induk ayamnya main perosotan juga teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam kardus. Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah habis, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.